Kaunti ya Nairobi, Garissa hamwe na Machakos ni imwe cia kaunti ikumi iria igumiirwo ni murimu wa kuharwo gatema wari kuringana na riboti iria erekereirio ni ministry ya ugima wa mwiri. Andu 25 nio mekiritwo mukonde gukorwo makuite kumana na maruru ma murimu uyu guothe bururi-ini, guku na wangi 1,098 makiandikithio gukorwo manyititwo ni murimu uyu. Mwena wa Soweto, Kayole, kaunti-ini ya Nairobi ni kumwe gwa kuria murimu uyu wihiriirie na muthi wa ira mundu umwe ni arakuire, guku arwaru angi magithie na mbere na kwamukira urigiti thibitari-ini wa Mama Lucy. Hapa shida yenye iko kubwa ni sewage inatoboka kila mara. Unakuta imetoboka, ona kama hapa ndio hii hapa. Hii area yetu kutoka pale juu kukuja mpaka huku chini ni kama tuko na matanga sijui kama ngapi. Tukikaunt kuna wenye wanakusanywa pesa huko juu na tunasikia tu wameara, wametapika wakakufa. Icera rito mwena uyu turakora atongoria a wathani wa matura macokaniriirie muingi na kugeria kumathomithia uria mangigeria gwithema ugwati wa murimu uyu na njira ya guthingatithia utheru wa gikiro kia iguru. For the time being tukasema mboga, nyama usikatiwe kwa barabara, peleka kwa nyumba, peleka huko, pelekea apikia mzee pale kwa njia mzuri na kwa njia safi ili tuweze kuishi kwa njia mzuri. Kuringana na murugamiriri munene ministry-ini ya ugima wa mwiri Dagitari Patrick Amoth hindi ya kuruguria riboti igie haria bururi wa Kenya ukinyite hari kung'ethanira na mirimu ya kugwatanio, ni hari bata a Kenya kugia na uigiririki na makiria gwa kinya ni kuiga utheru wa gikiro kia iguru, kuona ino noyo njira njega ya kurigiriria murimu uyu. Close to 80-90% of healthcare workers don't actually practice infection prevention control measures. So one of our challenges as healthcare workers is to be able to change that practice. Mweri uyu kaunti ya Machakos irandikithirie arwaru 11 ona gutuika mukana wa wendia wa irio mikira-ini ya barabara ni uthengetio ni minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini ino, kuona murimu uyu ni ucokete thi. We have developed infection prevention control interventions together with the counties. We have done risk communication. We have supported the counties in terms of diagnostics. Amoth ona kuri uguo ni athukiire anyiti itemi ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri wira wa kwararamia uthuthuria wao niguo gukinyira icigo makiria na mathibitari, guku akiuga ikiro cia utheru ni ikinyaniire mathibitari-ini. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.